Dobrý den. Dobrý deň. I když jsem byl představen, tak já se ještě trošku představím sám. Ja крыху прадстаўлюся сам. Já jsem jmenuji se Jiří Beneš. Мяне завуць Ержи Бенеш. A jsem učitel na základní škole Já- Bratislavova. Я настаўнік у пачатковай школе раён Прагі Браціславова. Učím na prvním i druhém stupni této základní školy. Я выкладаю на першай і другой ступені гэтай пачатковай школы. Першы і другі ступень гэта з першага класа па 9. Tak to jsem chtěl zrovna říct. Проміньте. Takže, učím na obou těch stupních. Je to takové prostupné u nás, to učení. A učitelé většinou učí tam, kde jsou potřeba. Гэта такое агульнае навучанне і настаўнікі абучаюць таму, што патрэбна. Takže to by bylo tak asi začátek. Jo, ještě jedna důležitá věc. My jsme tady na vás měli být 2. Яшчэ адна вельмі важная рэч. Мы павінны быць окончит в 2. Окончит в 2. 2 jsme tady měli být проміньте. 2 lidi. Павінны былі быць 2 выступоўцы. Bohužel kolegovi do toho přišly nějaké rodinné obtíže, takže jsem na vás tady zbyl sám. Але шкада, але у другого выступоўца нешта здарылася ў сям'і, таму я зараз буду выступаць толькі адзін. Нічого, ви справитесь. Všechno zvládнете. Takže každopádně já jsem za něj musel převzít i tu část té prezentace. Таму я мусіў узяць другую часть прэзентацыі таксама. Takže bohužel to asi nebude tak poutavé a zajímavé, jako by to vyprávěl on. Таму я спадзяюся, гэта будзе таксама так жа цікава і інфармацыйна, як гэта бы расказваў ён. Ale určitě se pokusím, abyste se u toho dobře bavili. Ага. Se to povede. Але я спадзяюся, што ўсё добра атрымаецца. Jinak tedy ta prezentace by měla být na 2 části rozdělena. Гэта прэзентацыя павінна была быць раздзелена на 2 часткі. Takže když vás to nebude bavit, tak můžete jít na tu druhou část. Калі вас не будзе гэта цікавіць, вы можете на другую частку сысці. V podstatě je to rozdělené na 2 části. Jedna je taková více teoretická, a druhá více praktická. Першая частка ў прэзентацыі больш тэарэтычная, другая частка больш практычная. Takže kdo chce slyšet to prakticky, tak zase teď se může zvednout. Tak asi začnu. Takže víceméně teoretický základ pro české školství je rámcový vzdělávací program. Самае асноўнае гэта адукацыйная праграма у чэшскай школе. Je to takový základní dokument, který vydalo ministerstvo. Гэта такі асноўны документ, які выдае чэшскае міністэрства адукацыі. A vlastně nám udává to, co bychom ve školách měli učit. Ён дае нам інфармацыю пра тое, што мы павінны ў школах вучыць. Celý ten rámcový program je koncipován dosti obecně a je to zamýšleno, aby to moc nesvazovalo ty školy. Там даецца толькі рамачная вучэбная праграма для таго, каб яна не абмежавала ўсю навучальную праграму. Stran vzdělávání se tam hovoří o 2 základních termínech. Там распавядаецца пра 2 асноўныя тэрміны. První jsou vzdělávací oblasti. Першы гэта в области адукацыі. Já nevím, jestli to vidíte. В области адукацыі, ну. A tyhle ty vzdělávací oblasti jsou vlastně propojené takové ty klasické školní předměty. І у гэтай вобласці адукацыі далучаны асноўныя школьныя прадметы. Máme třeba vzdělávací oblast jazyk a jazyková výchova. Мы, напрыклад, маем вобласць адукацыі язык і вобласць языка. Мовы, прошу прабачэння. Do tohoto pak patří český jazyk, anglický jazyk, literatura. Сюди адносяцца чэшская мова, чэшская літаратура і таксама англійскі язык. Potom máme třeba vzdělávací oblast člověka a jeho svět.
Наступная адукацыйная вобласць гэта чалавек і яго свет. A sem zase patří fyzika, chemie a podobné předměty. І сюди адносяцца фізіка, хімія і астатнія падобныя да гэтага прадметы. Tadyhle u těch vzdělávacích oblastí, tak tam máme stanovené nějaké zásady. У нас там ёсць як бы агранічаныя, чётка агранічаныя нейкія пункцікі, якіх мы прытрымліваемся. Máme dané výstupy, co by žáci měli v jednotlivých třídách ovládat, nebo spíš ve skupinách. Мы máme як бы пункцікі, правілы, што вучні павінны ў кожным класе вывучыць, што яны павінны ўмець. Třeba máme často spojenou první až třetí třídu a vlastně ty výstupy musíme naplnit do konce té třetí třídy. У нас цесна звязаны першы аж трэці клас, і таму вучні як бы праходзіць маленькі кантроль, калі яны ў трэцім класе знаходзяцца. Čili je to takové poměrně volné a je na nás, kdy jednotlivá témata zapojíme a je to vlastně na té škole. Гэта выбірае сам настаўнік, сама школа, калі ён уключыць у праграму асобную тэму. Ty výstupy, které jsou, tak jsou měřitelné a dalo by se říct, že se celostátně testuje. І гэта як бы тэстуецца на самом пачатку, таму усе праграмы, усе методыкі, якія выкарыстоўваюцца, яны правяраюцца перед гэтым. Druhý ten termín, který máme v tom rámcovém vzdělávacím programu. Другі тэрмін, які máme у гэтай рамачнай вучэбнай праграме, Jsou právě ta průřezová témata. гэта скразныя тэмы. Když si přečtete, tak je to zase něco, co by se dalo představit, že člověk má učit. Калі вы гэта прачытаеце, вы зразумееце, што гэта нейкія тэмы, якія чалавек павінен вывучаць. Ale z podstaty toho termínu právě, že jsou průřezová. Але, як вы бачыце, гэта тэрмін, яны скразныя. A tam je důležité to, že tyhle ty témata by měly prostupovat právě těmi vzdělávacími oblastmi a jednotlivými těmi předměty. Гэта значыць, што гэтыя тэмы павінны з'яўляцца ў асноўных прадметах. То бок яны скразныя, таму яны так і называюцца. Měl by to být takový tmel, který jakoby učiteli dává nějakou pomůcku, jak dát ty předměty dohromady. То бок гэта дапамога настаўніку, як даць усе прадметы агулам, як бы у адной сістэме цалкам. U těch průřezových témat máme také dány nějaké vědomosti, dovednosti a schopnosti, které by ty děti měly ovládat. У рамцы гэтай праграме таксама ёсць нейкія пункты пра навыкі і уменні, веды, якімі вучні павінны валодаць. Ale nehodnotí se to. Але гэта не ацэньваецца. No. Je to záležitost, která by ty děti měla obohatit a právě nám pomoct v tom učení. Гэта як бы спосаб, як абагаціць дзяцей і як дапамагчы настаўнікам іх абучыць. Tak. Super. Já jelikož mám mluvit o jednom právě z těch průřezových témat, které je mediální výchova. І зараз мы будзем размаўляць пра такую скразную тэму, як медыаадукацыя. Tak, já se vás na začátek zeptám, co si myslíte, že ta mediální výchova vlastně je? І на пачатку я спытаю, як вы думаеце, што такое медыаадукацыя? Я гэта змогу перакласці, не хвалюйцеся. Спадзяюся. Наверное, искать информацию в интернете, чтобы дети сами... Умение ориентироваться. Яко, глядати інформацію на інтернету, наприклад? No, taky, určitě. Аудио что-нибудь какой-то формат. Умение ориентироваться по потоку информации, знаходить, различать правду от фейков, створать самому эту информацию. Возможно, еще самому сделать какой-то контент, видео и аудио. Яко musíme rozlišovat pravdu nebo lež, a jako musíme samostatně utvořit nějaký svou tvorbu. Tak, já tady jsem vám dal graf. Тут ви бачите графік. Slečna to přeložila do běloruštiny a my jsme jí to smazali. Так, гэта дзяўчына пераклала гэта на беларускую мову, але мы гэта удалілі ее. Protože s tím zkusíme trošku pracovat, já nevím, umíte někdo česky? А хто-небудь размаўляе па-чэшскі?
Ага. Ne, nikdo. To je dobře. Toto je graf České školní inspekce, což je taková ta instituce, která nás všechny kontroluje. Ага, это графік такої чешської інспекції, яка контролює всі чешські школи. Tak, jo. A ten graf nám něco říká, což dělá většina grafů. І гэты графік нам нешта розповідає. A oni se v tomto grafu ptali učitelů, co oni si představují pod tím pojmem mediální výchova. Для гэтага графіка мы запыталіся настаўнікаў, што яны ўвогуле прадстаўляюць пад тэрмінам медыаадукацыя. Tak. A no to tady je nějaké to rozložení, já nevím, jestli to vidíte, ale každopádně asi u všech těch učitelů na různých stupních škol, tohle to jsou základní školy, střední a gymnázium. Тады вы бачыце, як розныя ступені школы чэшскай. Тут у нас пачатковая школа, сярэдняя, але ў іх крыху іншы сістэм. І тады бачыце гімназію. Gymnázium, jestli nevíte, tak to je jakoby výběrová škola, pro ty, co chtějí tak na univerzitu. Так, у гімназію чэшскія вучні ідуць толькі калі ўжо выбіраюць нейкую сваю спецыяльнасць. Яна ўжо больш такая точная. Jo, tak. A asi to největší zastoupení tam má to, že ty učitelé si myslí. Бачыце, самая вялікая вобласць гэта настаўнікі прадстаўляюць медыаадукацыю як? Že mediální výchova by měla vybavit ty děti dovednostmi, aby kriticky přistupovali vůči tvorbě médií a dokázali se vůči ní vymezit. Гэта значыць, што медыаадукацыя павінна вучням даць нейкія навыкі, каб яны крытычна ставіліся да стварэння медый і каб яны змаглі самастойна займацца іх стварэннем. Jo, tak. Druhý pak, jde pak už o nějaké znalosti, ty druhý, co si většinou, co to vyhrálo, to červený, o nějaké znalosti a potřebu orientovat se ve společnosti. Бачыце, другое, такая чырвоная, гэта медыаадукацыя павінна навучыць вучняў арыентавацца ў грамадстве і таксама ў медыйным прасторы, то бок у СМІ. A když se jakoby na výsledky toho grafu člověk vlastně zamyslí, tak ty učitelé k tomu přistupují globálně k té mediální. І калі вы прааналізуеце гэты графік, вы пабачыце, што чэшскія настаўнікі як бы адносяцца да медыаадукацыі так глобальна вельмі шырока. Je to záležitost, která se vlastně hodí úplně ke všemu, protože kriticky myslet a dokázat vyčíst něco z toho, co nám jiný někdo podává, tak se hodí do života úplně všude. Гэта такія як бы агульныя навыкі, які павінны быць ва ўсім. То бок нешта прачытаць, да нечага крытычна ставіцца, гэта тое, што павінен умець кожны чалавек, не толькі ў медыаадукацыі. Tak. A já ještě jednu záležitost k tomu nadpisu, to jsem trošičku pozapomněl. Яшчэ адна нюанс да назвы. My máme v rámci toho rámcového vzdělávacího programu ještě jednu možnost mediální výchovou. Мы маем у рамках гэтага рамачнага вучэбнага праграмы яшчэ одну магчымасць. My i dalo by se říct, to průřezové téma můžeme vytvořit jako samostatnou hodinu pro děti ve škole. Гэтыя скразныя тэмы мы можам аб'яднаць у такую самастойную гадзіну, самастойны урок для вучняў. Je to na základě toho, že my máme něco jako disponibilní hodinu. Паржетку. Гэта значыць, што мы маем як бы асноўны урок. То бок не факультатыўны, але асноўны. Nevím, jestli něco takového máte tady. Jo, я си мислим. Мы маем у школе асноўны і факультатыўная. Ёсць такая зараз сістэма ў школах? Так. Je to prostě hodina, která jakoby je nezastoupená, ale ty děti by ji měly mít a dá se použít vlastně v nějakých letech na cokoliv. Гэты урок мы можам выкарыстаць для любой тэмы. То бок гэта крыху інакш, чым у беларускіх школах. Jo, takže a právě je to, že některé školy tím řeší tu mediální výchovu právě. І некаторыя школы выбіраюць там даць гэтую медыаадукацыю.
Jinak o té mediální výchově rozhodně tak, když jsme přemýšleli, i u nás třeba na škole, Калі мы размышлялі пра гэтую медыаадукацыю ў нашых школах, a v souladu s tím rámcovým vzdělávacím programem, і ў залежнасці ад гэтага рамачнага вучэбнага праграму, tak vlastně je strašně těžký říct, kde ta mediální výchova začíná a kde končí. A vlastně co to ta mediální výchova je. і вельмі цяжка сказаць, дзе гэтая медыаадукацыя пачынаецца, дзе яна заканчиваецца і ўвогуле што гэта такое. Protože určitě by měla obsahovat nějaké kritické myšlení, že by se měly vzdělávat. Гэта павінна як бы укладаць у сябе і крытычнае мышленне да таго, што мы вывучаем. Měly by ty děti v tom začít uvažovat v souvislostech. Дзеці павінны мысліць як бы ў залежнасці ад нечага, з нечым параўноўваць. Měli by ovládat ten mateřský, ale i klidně jiný jazyk. A měli by mě číst i psát pořádně. Яны павінны навучацца і свайму роднаму, і таксама спакойна і нейкаму іншаму языку, і таксама умець чытаць на ёй і пісаць. Měli by být schopni pracovat s technikou. Яны павінны валодаць тэхнікай A měli by mít nějaký všeobecný rozhled. і павінны мець нейкі агульнае развіццё. Já jsem vám tady teď chtěl citovat něco z našeho rámcového vzdělávacího programu, ale asi se na to okašlu. Я хацеў нешта працытаваць з нашага рамачнага вучэбнага плану, але хутчэй за ўсё не буду гэтага рабіць. Ale... Проч? Můžete to slyšet? Jo, vážně. Tak. Elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médií. Нейкія агульныя веды, якія датычацца працы з медыа. Pro uplatnění jednotlivce ze společnosti je důležité umět zpracovat a vyhodnotit a využít podměty z médií. Для таго, каб далучыць асобнага чалавека да грамадскасці, так, яго павінна абучыць і таксама медыаадукацыя. Tak. Média jsou socializačním faktorem. Медыа гэта сацыялізуючы факт. Vyhledávat sdělení a ve sděleních vyhledávat záměr. Шукаць адукацыю, а у адукацыі шукаць накірунак свой. A informace a jejich vztah k realitě. Інфармацыя яе адносіны да рэальнасці. Základní informace o fungování společnosti a roli v médií v ní. Асноўная інфармацыя пра функцыянаванне ўсяго грамадства і пра ролю медыа ў гэтым грамадстве. A my, když jsme právě s kolegou tvořili tuhletu prezentaci, tak jsme se tak jako zapovídali. Калі мы з калегай стваралі гэтую прэзентацыю, мы крыху празмаўлялі. A právě jsme přemýšleli o tom, jak to vlastně je s tím, jestli tu mediální výchovu uchopit jako samostatný předmět, anebo jako jestli ji dát jako to průřezové téma. І мы крыху задумаліся, гэта даваць як самастойны прадмет, ці як скразную тэму. Vlastně nám z toho vyšla taková docela zajímavá tabulka, že bych ji měl někde oficiálně načetnout. Pokusím se to vysvětlit. І у нас атрымалася такая афіцыяльная табліца, і мы зараз паспрабуем яе высветліць. Takže v okamžiku bavili jsme se o tom, že když je to jako samostatný předmět, tak vlastně ta mediální výchova k tomu učení je jednodušší pro toho učitele. Калі гэта ўспрымаць як асноўны прадмет, як абавязковы, то гэта будзе прасцей для настаўніка. Jednodušší pro učitele, ale složitější pro ty děti. Гэта будзе легчэй для настаўніка, але цяжэй для дзецяў, для вучняў. Protože tam chybí ty souvislosti. Таму што там будуць адсутнічаць гэтыя сувязі з астатнім. V okamžiku, kdy to začneme ale brát jako to průřezové téma. Але калі мы пачнем гэта ўспрымаць як скразную тэму, to bude rozhodně složitější pro učitele. Гэта будзе цяжэй для настаўнікаў. Protože on potřebuje nějaké znalosti, nějaký všeobecný přehled a potřebuje rychle reagovat. Таму што ён павінен мець нейкія агульныя веды пра гэта і павінен вельмі хутка рэагаваць. Protože v okamžiku, kdy začnete dělat nějaké ty aktivity navíc, tak je to náročnější.
Калі вы пачнеце дадаваць сабе нейкія актыўнасці у выглядзе гэтага асноўнага прадмету, то гэта будзе нашмат цяжэй. Ale na druhou stranu máme za to, že to bude jednodušší pro ty děti k uchopení. Але з другога боку гэта будзе нашмат лягчэй для дзяцей, каб гэта зразумець. Protože oni budou mít ten kontext. Таму што яны будуць мець гэты кантэкст параўнання. Budou si dávat věci do souvislosti. Так, і могуць параўнаць розныя рэчы. A hlavně třeba uvidí ten praktický rozměr. І самае галоўнае, яны пабачыць гэтае практычнае назначэнне. Další graf. Наступная табліца. Tak, to jsme taky dali zpátky, aby to bylo v češtině. Так, гэта мы таксама вярнулі, каб было на чэшскую. Realizace mediální výchovy. Гэта ўжо рэалізацыя медыаадукацыі ў чэшскіх школах. Tak. Tam vidíte, že někdo jako jasně vyhrál. Так, вы бачыце, што там нейкі пунктик вельмі моцна выграе. Co si myslíte, který to bude? V těch českých školách. Як думаеце, які пункт гэта будзе, які фармат? Асноўны урок ці скразная тэма? Jestli jako to průřezový téma, nebo jestli to bude jako samostatný předmět. Jo? Сквозная тема. Не чую? Сквозная тема. Jo, jako tá průřezová téma. No. Jo, určitě, ty průřezový témata rozhodně vedou. І ви правильно odkazali. Jo. Tady, když to pak dovysvětlím dál, tak je to vlastně propojený, jenom ti ředitelé, co se jich ptali, tak to potřebovali vypíchnout. Ми запиталися у директорів різних школ. Jo. A takže tady jsou to, že to je průřezové témata mediální výchova. Tady je to formou nějakých exkurzí a projektové výuky tady. Як ви бачите, перший пункт гэта у нас скразныя тэмы ў розных прадметах. Вы бачыце, наколькі ён большы. Наступны гэта у нас у форме нейкіх экскурзаў, то бок бесед і іншых форм. І трэцяе гэта у нас ужо праектавае навучанне. Ale což vlastně, když se nad tím zamyslíte, tak to se všechno do té mezi předmětových stavů dá schovat. Exkurze i ty projekty. І калі вы на гэта паглядзіце, то вы зможаце зразумець, што экскурсіі таксама можна далучыць у гэты межпрадметны. Так. Jo, a pak se to třeba ještě na některých školách řeší tím, že to je povinný nebo nepovinný předmět. А ў некаторых школах таксама вырашылі, што гэта будзе альбо абавязковы прадмет, альбо не абавязковы, то бок факультатыўны. Jo. A tady ty školy s tím nic nedělají. Ну, гэтыя школы з медыаадукацыі ўвогуле нічога не робяць. No, takže určitě u nás i to záleží dost na ředitelích a na učitelích, jestli se vlastně tohleto téma jakoby do té výuky vtáhne. Гэта вельмі залежыць ад настаўнікаў і ад дыктароў, ці будуць яны ўцягваць гэтую тэму ў сваю праграму. Tak. Tadyhle to je takový základ, na čem asi trošku bychom stavěli tu mediální výchovu už třeba u nás ve škole. Jsou to takové 4 kroky, jak začít s tou mediální výchovou, jak s ním postupovat dál. А гэта такі асноўны план у чэшскіх школах, як пачаць працаваць з медыаадукацыяй. Je to samozřejmě nějaký plán, který jde od toho jednoduššího k tomu složitějšímu. Гэта нейкі план, і, як я зразумела, ідзе ад больш простага да больш складанага. Jednak jednotlivé ty kroky jsou pořád obtížnější, ale i v rámci těch jednotlivých kroků jsou určitě jednodušší části a od těch se zase k tým složitější. Зразумела, што яны градуюцца ад больш простага да больш складанага, але і ў рамках гэтых 4 кроках таксама ёсць лёгкія пункты і больш складаныя. Можно попросить немножко раскрыть эти пункты, потому что писатель читается поменьше родков. Já vám to vysvětlím. Ano, jo. Každopádně ten první bod, je to taková záležitost, která je hlavně u těch menších dětí se dá řešit. У любом выпадку гэты першы крок, гэта самае галоўнае для маленькіх дзяцей. Pokládáme takové ty základy toho, co vlastně všeobecně by jako ty děti měly umět, aby mohly pak v té mediální výchově jako nějak aktivně se podílet. Мы закладаем такую аснову навыкаў, што павінны ўмець дзеці, каб пасля нармальна жыць у медыаадукацыі і нармальна гэта ўспрымаць. A pak dále, jestli tady vydržíte na tu druhou prezentaci, tak si pak můžete podívat, jestli jako to v té škole vlastně děláme. Калі вы дачакаецеся другой часткі прэзентацыі, можаце паглядзець, як гэта рэалізуецца ў чэшскіх школах. Jestli vám tady nekecám. Takže,
ten první bod, o co tam vlastně jde, tak to je nějaké základní retorické dovednosti. Гэта першы крок, гэта там самыя асноўныя рытарычныя Jde o... патрабаванні. Jo, pardon. Jo, v pořádku. Jde o to, aby ty děti uměly veřejně promluvit. Гаворка ідзе пра тое, каб дзеці не баяліся размаўляць з грамадскасцю, так, на публіку. Aby se nebáli vystoupit při nějaké diskuzi. Каб не баяліся выступаць пры нейкай дыскусіі. Aby uměli formulovat myšlenku. Каб умелі фармуляваць думку, дзякую. Vést nějaký rozhovor. Весці некую размову. Dialog. A co je taky strašně moc důležité, tak aby rozuměli a chápali to, co říkají ti druzí. І самае галоўнае, каб яны разумелі і як бы аналізавалі тое, што ім кажуць астатнія. Tak. Ten druhý bod, tak tam by bylo, to je celkem jednoduchý, děti by se měly naučit číst a rozumět tomu, co čtou. Другі пункт, гэта вельмі проста. Дзеці павінны навучыцца чытаць і разумець тое, што яны чытаюць. Ale další přidaná hodnota k tomu už je zase to, že by si ten text měli umět dávat do souvislosti. Але самае галоўнае ў гэтым пункце тое, што яны павінны гэты тэкст параўноўваць з нечым, умець параўноўваць. Jo, nějak kriticky ho analyzovat. Крытычна яго аналізаваць. A vlastně dávat to do spojitosti jako s vlastními zkušenostmi. І самае галоўнае параўноўваць гэта з уласнымі нейкімі вопытамі і так, перахваляваннямі. Tak, další ten bod, je tam hodně o té reklamě, protože to na nás působí na všechny. А ў трэцім кроку вельмі шмат пра рэкламу, таму што рэклама вельмі шмат на нас уплывае на ўсіх. Ale důležitý bod rozhodně u tohohle by bylo, aby jsme rozuměli těm základním mechanismům. Všeobecně těch médií a abychom nenaletěli všemu, co na nás chodí. Самае галоўнае тут як бы разлічаць, што галоўнае, што не галоўнае ў гэтай рэкламе, каб мы не паддаваліся на ўсё, што на нас уплывае. Tak a ten poslední bod, to je takový ten jako top záležitost. І самы апошні крок гэта такі топ, самае галоўнае тут. A tam jde právě o to zapojit se do té společné komunikace s těmi ostatními. Ale, jo. Так, тут ідзе гаворка пра тое, каб далучыцца да гэтай размовы, да дыялогу з грамадскасцю. A třeba v té komunikaci zastupovat nejen sám sebe, ale i ty ostatní. І ў гэтай камунікацыі прадстаўляць не толькі самого сябе, але яшчэ і астатніх. Jo. Je tam důležité, aby ty děti uměly respektovat nějakou dohodu té skupiny. Каб дзеці навучыліся паважаць нейкія думкі альбо ідэі цэлай сваёй маленькай групы сацыяльнай. Když se na tom dohodnou, tak by to prostě měli dodržet. Калі яны пра гэта дамовіліся, яны павінны гэта вытрымліваць. A v okamžiku, kdy třeba s tím nesouhlasí, tak nějak diplomaticky se pokusit ty věci vyřešit. І калі яны з гэтым не згодны, яны павінны навучыцца неяк дэмакратычна гэта вырашаць. Trocha další teorie. No, ono to tam zase není vidět, ten už. Ну, Tak. Ну, takhle nesmí to přečíst, to už Ага. to možná nebude. Тады вы бачыце медыаадукацыя для дзяцей. І тут крыху ніжэй гэта скразныя тэмы. Зноў, скразныя тэмы. Tak. Já na vás vykrám ještě jeden dokument. Яшчэ jednu? Že ještě jeden dokument zmíním. Ага, а яшчэ адзін дакумент я тут прывяду вам у прыклад. My máme ten rámcový vzdělávací program. Škola má svůj školní vzdělávací program. Ага, у нас ёсць гэта рамачная вучэбная праграма, але кожная школа мае і свой план таксама. Jo. Některé školy to řeší tak, že jenom překlopí ten rámcový do toho svého. Некаторыя школы вырашаюць гэтую праблему тым, што проста перастрайваюць гэты рамачную вучэбную праграму. Jo. Jiné školy si to upravují a je to poměrně volné, ale musíme naplnit ty výstupy. Некаторыя школы гэта як бы змяняюць, але яны павінны напоўніць кожны з пунктаў гэтай рамачнай вучэбнай праграмы. Tak. U nás ve škole jsme se nad tím zamýšleli, co a jak s tím rámcovým vzdělávacím programem a s tou mediální výchovou. У нашай школе мы таксама думалі, што рабіць з гэтай рамачнай вучэбнай праграмай і што ўвогуле з медыаадукацыяй. A právě Так, медыаадукацыя мае рабіць дзяцей больш актыўнымі і матываванымі. jsme přišli na to, že prostě ta mediální výchova je věc,
která ty děti může pomoct do té výuky vtáhnout. Медыадукацыя гэта такая рэч, якая можа дапамагчы дзяцей вучняў уцягнуць просто ў працэс адукацыі. Hlavně nám to teda funguje u těch průřezových témat. Больш за ўсё гэта працуе ў гэтых скразных тэмах. Vlastně jsme přišli na to, že mediální výchova, když to zapojíme do výuky, tak je to pro ty děti sexy. Сексі? Jakože to je přitažlivý. Ага, а яко... Jakože to je fajn. І мы ў канцы ўрэшце рэшт мы вырашылі, што гэтая медыаадукацыю просто для сваіх дзяцей будзем даваць, канешне ж. Jo. Většinou jsme přišli na to, že ta mediální výchova nám tam prostě vběhne, když děláme něco navíc. І мы пасля вырашылі, што медыаадукацыю мы проста як бы адкінем, калі гэтага будзе ўжо зашмат. Nějaký projekt, nebo prostě už jenom se jde někam ven, tak prostě už je tam ta mediální výchova. Калі мы пойдзем, напрыклад, куды-небудзь там на вуліцу, ці будзе нейкі дадатковы праект, то мы можам для гэтага выкарыстаць медыаадукацыю. Ale zase docela překvapivá záležitost pro mě byla, já jsem si procházel ten školní vzdělávací program. А яшчэ jednou, prosím. Je to bylo zajímavé, když jsem procházel ten školní vzdělávací program. Ага. Для мяне было цікава, калі я праглядаў гэты як бы асноўную школьную праграму. Protože ona je to taková tabulka a vždycky na kraji jsou zmíněny ty průřezové témata. Ага. Таму што гэта такая вялікая табліца і заўсёды на краю было пазначана гэтыя скразныя тэмы, якія мы павінны там выкарыстаць. Vlastně ono to tam mockrát nebylo, ta mediální výchova. Ага, і медыаадукацыі там шмат разоў не было. Яна была толькі рэдка. Párkrát se to vyskytlo tadyhle v těch předmětech. Медыаадукацыя была ў гэтых прадметах, якія вы бачыце, то бок чэшская мова, чалавекасвет, грамадзянская адукацыя, геаграфія, музычная адукацыя і мастацкая адукацыя. Ale nějak výrazně, vlastně jsem čekal, že to tam budeme mít zapojený mnohem víc. Але я чакаў, што медыаадукацыя будзе там як бы звязана і выкарыстана нашмат больш разоў. A to už to tak asi jako je. Ну, ёсць як ёсць. Já to taky nevím. Я таксама гэтаму не разумею. Ale asi jsme se jako s kolegama shodli na tom, že prostě některý z nás už to tam dávají tak nějak automaticky. І мы з калегай проста прыйшлі да думкі, што мы гэтую тэму ўжо дадаём проста аўтаматычна да прадмету. Jo, třeba tady dějepis tam není. Гісторыя, так, тут няма гісторыі. Kolega, který tady měl být se mnou, tak ten tam má mediální výchovu v jednom kuse dějepise. А калега, які павінен быў тут быць яшчэ на другой частцы прэзентацыі, ён мае такі кавалачак гэтай медыаадукацыі ў гісторыі, у прадмеце. Jo, používají opravdu na spoustu způsobů a já vám pak předvedu videa. Ён выкарыстоўвае гэту медыаадукацыю проста ў шматлікіх спосабах, у шматлікіх формах. І я пасля пакажу, як гэта ўсё адбываецца. Jo, a určitě u nás na škole se najdou učitelé, kteří zase tu mediální výchovu nemají vůbec. Nebo to tam nedávají. І таксама у нашай школе ёсць настаўнікі, якія ўвогуле медыаадукацыю як бы не выкладаюць сваім дзецям. A rozhodně tam máme i takový, kteří prostě si udělají tu fajfku, že to splnili to, co máme v tom školním vzdělávacím programu a to je všechno. А у нас ёсць такія настаўнікі, якія проста там паставяць такую галачку, што мы гэта зрабілі, а насамрэч нічога не зробяць. Беларуску то так і mamy проста. Tak. Čtvrt hodiny, výborně. To budu muset natáhnout, nebo zkrátit nebo ne. Tak, já tu mám teda ještě jednu záležitost. A to je takové kratší povídání o tom. Ну, гэта такі кароткі пераказ таго, že máme právě na škole i tu mediální výchovu jako samostatný předmět. Як мы прадстаўляем у школах медыаадукацыю як самастойны прадмет абавязковы? Já se tomu ještě budu věnovat pak v té druhé části té prezentace. У другой частцы прэзентацыі мы таксама будзем пра гэта размаўляць. Ale každopádně o tom, že to je v rámci disponibilních hodin, jsem už mluvil. A je to vzaté z českého jazyka. Гэта будзе ўсё ў рамках як бы абавязковых гадзін і гэта будзе ўсё ўзята з чэшскай мовы, зразумела. No, protože český jazyk momentálně v té 8. a 9. třídě, tak tam má nějaké publicistické styly.
А у 8 і 9 класі на чешській мові проходять публіцистичні стилі. Takže se to tam docela dobře hodilo, aby jsme jako i oficiálně ty děti v té mediální výchově vzdělali. Тому там вельмі добра атрымліваецца, калі мы у 8 і 9 класе дадаем гэтую медыаэдукацыю. Tak. Jo, jinak pokud byste teda chtěli vidět, jak třeba máme formulované věci v tom našem školním vzdělávacím programu, tak tohle to víceméně je. Так, калі вы хочаце пабачыць, як гэтыя рэчы фармуляваныя у чэшскай праграме, то вы бачыце гэта на прэзентацыі. Jo, takže tam prostě taky je to psané velmi formálně a člověk si to asi pak na ty hodiny musí přizpůsobit. Гэта напісана так вельмі агульна, і настаўнік павінен на сваіх занятках гэта неяк пад сябе падстроіць і пад сваіх вучняў таксама. Tak. Teď už možná trošku něco prakticky. Já malinkou. Крыху нечага практычнага. První stupeň, jak jsme říkali, je to první až pátá třída. Так, першая ступень адукацыі гэта з 1 класа по 5 клас у чэшскай школе. V této oblasti je to vyloženě jako to průřezové téma, to mediální výchova. І медыаэдукацыя там будзе як скразная тэма. Je to záležitost, která je poměrně jednodušší pro ty učitele. Гэта будзе такі прадмет, які будзе больш лёгкім для настаўнікаў. Protože na prvním stupni to máme nastavené poměrně volně. Таму што на гэтай ступені гэта яшчэ падаецца вельмі вольна. Samozřejmě máme ten rozvrh, kde máme ty jednotlivé hodiny, že máme teď češtinu, teď matiku. Зразумела, што мы маем нейкі расклад, калі будзе матэматыка, калі будзе чэшская мова. Ale většinou tam učí jeden učitel, většinu těch předmětů. Але ў большасці выпадкаў там выкладае адзін настаўнік. A třeba u nás na škole, bo máme takového dobrého pana ředitele. Напрыклад, у нашай школе у нас ёсць такі цудоўны пан дырэктар. Tak vůbec nevadí, když si to různě propojíme a přeházíme na některé dny ten rozvrh a pracujeme s tím tak volnějc. І ён увогуле дазваляе, каб мы гэта альбо перастаўлялі, альбо нешта дадавалі, то бок вольна перастаўлялі. No, takže já si na tom prvním stupni můžu ty předměty propojit a můžu si udělat jeden projekt třeba na celý den nebo na celý týden. І я магу спакойна ў адзін дзень як бы звязаць гэтыя ўсе прадметы і зрабіць адзін вялікі праект на ўвесь дзень. A vlastně nemusím do té třídnice zdůvodňovat, proč jsem to dělal, stačí, když to tam jako vypíšu, co jsem dělal. І я не павінен пасля як бы пісаць вялікія адчоты, чаму я гэта зрабіў, я просто кажу, што я гэта зрабіў. A stejně tak, kdyby mi tam třeba někdo přišel, tak se asi jako nebude moc divit, že mám mít matiku, ale přitom si jako čteme něco. І калі да мяне нехта прыйдзе, ён не вельмі здзівіцца, што у нас павінна быць матэматыка, а мы тут нешта чытаем, напрыклад. No. Ale samozřejmě na tom prvním stupni to nemusí být jenom v rámci nějakých velkých projektů nebo hodinových, týdenních nebo tak. Nebo celoškolních třeba. Але на гэтай першай ступені гэта не павінна быць у рамках нейкіх вялікіх праектаў ці цэлага дня. Ale můžou to být i úplně malé aktivity, které právě ty děti mají připravovat na to, aby pak líp uchopili tu mediální výchovu. Гэта могуць быць нейкія такія маленькія актыўнасці, якія дапамогуць дзецям пасля больш дакладна, больш добра зразумець медыаэдукацыю. Jo. Důležité, aby to ty děti bavilo. Самае галоўнае, каб гэта дзяцей цікавіла. Jim to pak nějak jde líp, to učení, když se to baví. Так, калі дзяцей гэта цікавіць, канешне ж, яны навучаюцца лепш, больш і з большым жаданнем. Jo, to je v pořádku. Mám vyschlo. Jo, já taky. Samozřejmě i na tom prvním stupni to dodržujeme tak, že je to o to jednodušší a složitější. Зразумела, што і на гэтай першай ступені мы таксама адрозніваем, што ёсць больш простае, што больш складанае. No, snažíme se nějakým způsobem i to médium přizpůsobit tak, aby tomu ty děti rozuměly. І намагаемся гэтае медыа таксама змяніць, уставіць у праграму так, каб дзеці гэта разумелі. Samozřejmě, že v první třídě jim nedám číst encyklopedii.
Зразумела, што ў першым класе я не буду ім даваць чытаць энцыклапедію. Jsou to takový malý kručky, že začnu někde u obrázku, což pak ukážu a pak postupem přes text dáš. З гэтымі як бы маленькімі дзецьмі лепш пачынаць ад малюнкаў, а пасля ўжо як бы развівацца далей, нарошчваць тэмпы. A myslím, že spoustu toho, až to budu ukazovat potom, takže to budete vědět, je to takový přirozený, ale prostě do té mediální výchovy to nějak tak jako zapadlo. Тое, што вы будете бачыць далей, хутчэй за ўсё, гэта вы таксама ведаеце, гэта ўжо інтуітыўна, але мы паглядзім, як гэта злучаецца з медыаадукацыяй. Teda takovou malou ochutnávku toho, co teda tak. Třeba mám tady tohle. První třída. Так, гэта першы клас. A máme tam různé aktivity, co se dá dělat. Jo. І ў нас там розныя актыўнасці, што можна зрабіць. Je to rychlý, krátký, ty děti to baví. Гэта хутка і гэта займае дзяцей. Jo, tadyhle najít 10 rozdílů. Параўнаць малюнкі. Jo, tady taky. Таксама параўнаць малюнкі. Dobrý je třeba si o tom pak s těma dětma popovídat. І цудоўна, калі мы пасля гэтай актыўнасці паразмаўляем з дзецьмі. Je dobré, když to taky vyjádří, když to tam jenom nezakroužkujou prostě a uměš se k tomu vyjádřit. Не самае галоўнае, каб яны ўмелі гэта як бы акрэсліць, самае галоўнае, каб яны маглі пра гэта паразмаўляць. Jo, trénuje se tím nějaká pozornost, nějaký soustředění. Гэтым як бы практыкуецца, трэнуецца нейкая засяроджанасць і увага да дэталей. Jo, a pro ty děti je to v ten okamžik adekvátní mediální sdělení tohleto. У гэты перыяд для дзяцей гэта адэкватная медыаадукацыя. Jo. Chcete úkol? Víte, k čemu je tohleto? Ведаеце, для чаго гэта? Jo, najděte pandu. Víte, kde je? Знайдзіце панду. Zbývá na 7 minut, tak. Jo, ale určitě do tohohle zapadá i popis toho obrázku, aby to děti jakoby vyjádřili, co se vlastně na tom obrázku děje. Да гэта адносіцца таксама і як бы попіс гэтага малюнку, каб дзеці распавядалі, што яны на ім бачаць. Jo, samozřejmě má to nějakou myšlenku, když budu dětem dávat tyhle rozdíly a tyhle rozdíly. Гэта будзе мець нейкі сэнс, калі я буду даваць вось малюнкі на параўнанне. Tak v tomhle se určitě budou na začátku první třídy orientovat líp než v tomhle. І у пачатку першага класа яны будуць у гэтым малюнку арыентавацца лепш, чым у другім. Rozhodně jdou najít i pak jako složitější a složitější ty rozdíly. А пасля спакойна будуць арыентавацца ў больш складаных розніцах, больш складаных малюнках. No. Pokud jsme vás zaujali, tak můžete přijít. Калі мы вас зацікавілі, то можете прыходзіць яшчэ раз. Já teda začnu s tou druhou částí té prezentace, která už to bude trošičku praktičtější. Я зараз пачну з другой часткі прэзентацыі, якая ўжо больш практычная. Tak, já jsem tady ukazoval, co děláme v té první třídě, nějakou tu mediální výchovu. Я тут паказваю, што мы робім у першым класе нейкую медыаадукацыю, якім чынам, на якіх прыкладах. Ještě mám teda pár příkladů. Máme tohle. Так, і яшчэ некалькі прыкладаў. Tady. Pohádku Červený kakut se znáte? Tady. Казка «Червона шапочка». Jo, jasný. Celkem jednoduchý obrázky. Zase médium, s kterým ty děti umějí, rozumějí mu. Гэта такое медыа, якое дзеці разумеюць і якое ім лёгка даецца. Obrázky, kartičky, bezvadná záležitost. Малюнкі альбо нейкія картачкі гэта вельмі лёгкі спосаб. Jo, prakticky se s tím dá vyhrát jako strašně moc. A třeba tohle s tím dělám to, že se to rozstříhá. З гэтым насамрэч ёсць шмат спосабаў працаваць. Напрыклад, я гэтыя абразкі рэжу на кавалкі. A ty děti to pak, ty kartičky musí srovnat, jak to mají za sebou.
А дзеці пасля павінны гэтай картачкі распалажыць у такім парадку, які не павінны быць. Jo. Samozřejmě pak si zase převyprávíme ten příběh o té karkulce, nebo spíš ty děti to převyprávíme. І зразумела, што пасля мы яшчэ раз расказваем гэтую казку пра чырвоную шапачку, альбо дзеці самастойна гэта робяць. No. Samozřejmě nemusí to být jenom červená karkulka, nemusí to být třeba jenom tahle aktivita. Tadyhle druhá záležitost je taky pohádka o velký řepě, máte? Ну, jo. Jo? На другім абразку вы бачыце казку Рэбка. A tam ten samý princip, postup, ale tam se s tím dá zase zajít ještě zase někam jinam. Nejdřív to ty děti se řadí, jak ty zvířátka šly za sebou. З гэтым малюнкам мы можам рабіць тое самае, што і з першым, але ёсць яшчэ і дадатковыя метады. Напрыклад, дзеці могуць сабраць у правільным парадку, як звері ішлі адзін, хто быў першы, хто апошні. В правільным парадку. To jsou aktivity, které asi znáte. Гэта такія актыўнасці, якія вы, зразумела, ведаеце ўжо. Jo. Ale třeba tady u toho, právě u té velké řepy je zajímavý pak si s těma dětma popovídat o tom, proč ty zvířátka šly zrovna za sebou takhle. Але пасля вельмі цікава з дзецьмі паразмаўляць пра тое, чаму звері ішлі ў такой паслядоўнасці менавіта. Апроч? Myslíte si, že by se ta holčička chytala za tu myšku dobře? А думаеце, што у дзяўчыны атрымалася б цянуць за мышку добра? No i na to ty děti přijdou, jakože prostě, že ta velikost tam jako má nějaký smysl. Дзеці павінны зразумець, што гэта памер жывёлы альбо чалавека, ён тут мае значэнне. No. Jo. Логічна. Dává to smysl, proč takhle šli. Логічна это, jo. No, takže určitě jako, ale těch aktivit je spousta. Já teda ještě bych asi řekl, že jako neberte to jako doktrínu. My jsme to prostě zkoušeli v nějakých třídách. І такіх актыўнасцяў, зразумела, вельмі шмат. Я прашу, каб вы не бралі гэта як нейкую дактрыну, таму што вельмі шмат ёсць варыянтаў працы з гэтым. Jo, určitě třeba tohle to by šlo dělat i ve školce. Ale jako v té škole zase o tom promluví jinak. Гэта можна рабіць спакойна і ў дзецкім садку, але ў першым класе на гэта ўжо можна паглядзець з іншага погляду гледжання. A zase jiný ty aktivity jdou taky přeházet v těch třídách. Prostě, jak nám to tam přišlo vhodný, tak jsme to tam dali. Ty aktivity je dobré stavět pro tu třídu. Jo? І гэтыя актыўнасці можна спакойна выкарыстоўваць і ў іншых класах. Зразумела, калі будзе патрэбная тэма, то можна спакойна мяняць класы, мяняць актыўнасці. No, když si vzpomenu na tu minulou první třídu, co jsem měl, tak tam bych tu aktivitu rozhodně nedělal. Калі я ўспамінаю сваю мінулую групу, свой мінулы клас, я з імі, напрыклад, гэтую актыўнасць не рабіў. No, zase se s nima dalo dělat něco jiného, ale prostě třeba těch dětí tam bylo tolik, že aby jsme se tam poprali a uhádali. To bylo hodně. Там было вельмі шмат дзяцей, таму было лепш выкарыстоўваць з імі іншыя актыўнасці, іншыя метады. Tak, další. А яшчэ další? Ne. Aktivita pro první třídu. Ještě jedno, prosím. Aktivita pro první třídu. Jsou to teda dvě různé aktivity. Гэта была актыўнасць для першага класа. Дзве розныя актыўнасці тут былі. Tak, to první vyřešili byste to. Вы бы гэта рашылі? Jo, Jo, rozhodne. No. jo, ty prvňáci taky. І школьнікі ў першым класе, канешне, што ж гэта змогуць рашыць. Jo, samozřejmě to na ně nemůžu vybalit takhle jako na vás. Але зразумела, што мы не можам ім прадставіць таксама, як і вам зараз. Jo. Ale proč tohle? Чаму так? Je to nějaký Pierwsze? příklad matematika. Jako různá kombinace čísel, ano. Aha, jo, přesně, o to jde. Ty děti musí vidět, že jako nemusí být jenom jedno řešení. Дзеці павінны былі бачыць, што не павінна быць толькі адно правільнае рашэнне. Jo, oni začnou najednou vymýšlet a prostě začne jim to fungovat a začnou přemýšlet trošku, jak se říká anglicky, mimo tu krabici. Яны пачынаюць крыху разважаць і пачынаюць думаць па межамі нейкіх правіл. Jo. A právě se to pak jako, mně se tohleto docela osvědčilo, že oni to pak přenáší i jinam. Jo, je to nějaký vzorec chování.
І самае галоўнае, што дзеці могуць з гэтага прыкладу ўзяць, што гэта як прыклад паводзінаў, што не павінна быць адно правільнае рашэнне і ў жыцці таксама. Oni to začnou aplikovat jako třeba na češtinu, když si o něčem povídáme a prostě hledají. Jo? Že to nemusí být jenom to jedno dobře. Напрыклад, яны пераносяць гэта на чэшскую мову, яны разумеюць, што не павінна быць толькі адзін правільны варыянт, што могуць быць яшчэ і таксама нейкія варыянты іншыя. Tohle. Другі прыклад. Co si myslíte, proč to tam mám? Výborně, to je speciální pedagogové. Ano. Takže, tenhle ten příklad, ten jsem napsal na tabuli já. Гэта напісаў на дошцы я. A napsal jsem to tam schválně. І напісаў гэта правільна. Jo. A je to o tom, že jako ty děti by se měly naučit to, že někdo může předkládat chybnou informaci. Гэта для таго, каб дзеці як бы зразумелі, што ім нехта можа даваць і неправільную інфармацыю таксама. Teď to může být učitel. І спакойна гэта можа быць настаўнік. A má to několik jako pěkných efektů. Jednak oni začnou sledovat, jo, ty hodiny, jestli náhodou pan učitel neudělal chybu. Так, і пасля яны пачнуць як бы назіраць за настаўнікам, ці не дае ён ім нешта неправільнае, ці не зрабіў ён памылку. Jo, ale zase na druhou stranu, jako jo, člověk si musí být trošku jistý. Je to trošku nabourání asi ty autority toho učitele, že jakože dělá chybu. Але зразумела, што у вучня павінна застацца гэты аўтарытэт і вера ў тое, што настаўнік не будзе памыляцца. Ale jako, už se jako ty děti ptá, je to dobře, je to všechno dobře, co mi říká. A to je pro tu mediální výchovu úplně skvělé. Але вельмі класна, вельмі добра, што дзеці пачынаюць пытацца, гэта правільна ці гэта неправільна. У гэтым і ёсць гэта медыа-адукацыя. A navíc mají strašnou radost, když vás chytějí. Že mají strašnou radost, když jako tu chybu chytějí. І яны вельмі радуюцца, калі яны бачаць гэтую памылку, як бы і могуць сказаць пра гэта настаўніку. Гэта як дасягненне ў іх. Tak. Teďko jenom z tamtoho, kdo jste tady byl na té první hodině přednášce. Гэта ўсё было на першым занятку, на уроку. Asi si všimnete, že opravdu tam jako, jak jsme si dávali ty 4 body k té mediální výchově. Калі вы былі на першай прэзентацыі, то вось гэтыя 4 крокі, якія мы робім для медыаадукацыі, вось тут вы бачыце гэта на практыцы. Jo, tak tady právě jako tadyhle jsou vidět, to asi jako vidíte, že si máme úplně nekecal, že to jako opravdu zkoušíme. Zase to jsou aktivity, co znáte, že? Так, тут вы бачыце, што я вам не сказаў нешта неправільна ў першай частцы. І тут актыўнасці, якія мы робім у школе. Děti čtou těm ostatním dětem. Samozřejmě pak, jako, když si něco přečtou třeba, tak to těm ostatním dětem převypráví. To je jasné, to se dělá. Зразумела, што дзеці там чытаюць, дзеці чытаюць астатнім дзецям таксама, альбо пасля прачытання тэксту яны расказваюць гэту історыю яшчэ раз астатнім. Ale je to strašně důležité. Але гэта вельмі важна. Jo, protože spousta dětí dneska, oni ty informace vysílají. Таму што вельмі шмат дзяцей інфармацыю зараз як бы аддаюць, перадаюць астатнім. Ale to přijímání je dost špatné. Але прыняцце гэтай інфармацыі у іх атрымліваецца вельмі дрэнна. Ale se to musí někde naučit. І яны павінны гэтаму калісьці навучыцца. Protože bez toho, aniž bych jako přijímal, tak tu komunikaci nějak jako nevymyslím. Таму што калі яны будуць толькі аддаваць, перадаваць інфармацыю, то камунікацыя, зразумела, не адбудзецца. A právě je dobré, když jako ty první kroky jedou nějakým způsobem organizovaně, že to někdo jako relativně řídí. І зразумела, што першыя крокі лепш атрымліваюцца, калі іх нехта накіроўвае, калі над імі ёсць нейкі начальнік. Jo. A vlastně by si měli vyzkoušet obě ty role, aby vlastně věděli, že když jim do toho někdo vstupuje, tak je to vlastně pro ně protivný, že když někdo ruší. І зразумела, што кожнае дзіцё павінна сябе спрабаваць у кожнай ролі, каб зразумець, ці не будзе пасля ніякіх праблем з гэтым. Je třeba připravit záležitost u toho, kdy děti jakoby čtou dětem, nebo něco jim vyprávět, tak jsme měli jeden takový projekt. Напрыклад, калі дзеці чытаюць астатнім дзецям, у нас быў такі праект. K nám chodila na návštěvu každou středu, myslím, jedna důchodkyně. До нас прыходзіла як бы у госці кожную сераду адна жанчына, пенсіянерка. No.
Ten projekt se jmenoval Čtecí babička. І гэты праект называўся чытаючая бабушка. A ta paní nám vždycky chodila číst na 1 hodinu v středu. Так, і гэта спадарня прыходзіла заўсёды пачытаць просто на адзін урок, пачытаць дзецям тэкст. Zase to byla jiná situace pro ty děti, oni dostávali nějaké to médium, nějaké to sdělení a zase se jinak chovali, když tam bylo to paní. А гэта для дзяцей была крыху іншая сітуацыя, яны паводзілі сябе інакш, калі гэтая бабуля была разам з імі. Takže to byl takový ten první krok k tomu, aby pak jako si taky poslouchali jeden druhýho a tak. Celkem to fungovalo. Гэта быў першы крок да таго, каб дзеці навучыліся слухаць адзін аднаго. Tak. Tohle to druhý, to už je trošku komplexnější záležitost stran té mediální výchovy. Гэта другія абразкі, гэта ўжо крыху цяжэйшы прыклад медыаадукацыі. No tady je napsáno přírodověda. Jo, прыродазнаўства, там дрэнна бачна. Tak. A to bylo docela jednoduché, my jsme zase použili kartičky. І гэта было даволі проста, таму што мы зноў выкарыстоўвалі картачкі. A tady z toho chaosu nám tady pak jako vznikalo něco. А з гэтага хаосу, які вы бачыце на першым абразку, узнікла нешта, якое ёсць на другім абразку. Děti dostali nějaký text, nějaké charakteristiky, bylo to o rostlinách. Дзеці атрымалі нейкі тэкст, нейкія характарыстыкі, і гэта было аб раслінах. A během celého toho projektu tak to bylo jako na jeden den, ale na víc hodin. І гэта было амаль на працягу ўсяго дня, на некалькі гадзін. Tak měli vlastně ty kartičky dát k sobě, jak to správně patří. Яны павінны былі злучыць картачкі, што да чаго адносіцца. Nějaký obrázek té květiny, jak se jmenuje, a nějakou základní charakteristiku. Малюнак гэтай расліны і назву і нейкія асноўныя характарыстыкі. No a už je to zase dávání těch informací dohromady, oni je někde získali a museli je někde jinde použít. Яны вучыліся шукаць інфармацыю, знаходзіць у нейкіх іншых крыніцах і яшчэ выкарыстоўваць гэта. Taky takový příklad, to se dá dělat. Tak, Ну, напрыклад, такі. tak, tu máme, jo. Tohle to taky druhá třída. Já už jsem tu párkrát v Bělorusku byl, Krteček, to je takový moje pověstný. Кротик – гэта такая чешская сказка. A já už jsem tady jako v Bělorusku, už jsem tu jako přednášku měl, takže už jsem o Krtkovi vyprávěl, takže teďko jenom tak jako stručně. Я ўжо быў у Беларусі, расказваю пра кротика, таму зараз толькі так больш канкрэтна. Jo, jako bělorusové ví, tak jo, krtačkový. Ale tadyhle to je mediální projekt a porovnávali jsme právě knížku a film. Гэта быў такі медыйны праект, мы параўнавалі кнігу і фільм. A právě jsme se snažili zaměřit na to, co je jinak v knize a co je jinak v tom filmu. І мы бралі ва ўвагу, чым адрозніваецца кніга і фільм. Tak. I děti to nějakým způsobem se snažili samozřejmě popsat po svým. Дзеці гэта зразумела, стараліся, намагаліся папісаць неяк па-свойму. Ale určitě jako tu podstatu těch médií zachytili a i si začali uvědomovat, čemu je to médium dobrý a čemu to druhý. І дзеці пачалі разумець існасць саміх медыа, навошта, напрыклад, кніга, што яна дае, і навошта фільм, то бок навошта розныя формы. Jo, jak na ně vlastně ty média působí. І як на іх уплываюць розныя формы. Druhá záležitost, to je tadyhle, to je předávání informací. Так, другі пункт – гэта перадача інфармацыі. Nevím, jak třeba znáte takovou tu techniku s domácíma a expertníma skupinama. Экспертні скупіна? No, expertní. Protože jsou odborníci. Ага. Магчыма, вы ведаеце такі вопыт, як домашнія групы і вучоныя групы. Зараз яшчэ удакладнім. Экспертныя, так. Jo, takže to je celkem taky jednoduchá záležitost. Máme nějakou skupinku dětí a oni mají nějaký úkol, že? Гэта таксама вельмі просты прыклад. У нас ёсць нейкая група дзяцей, і ў іх ёсць нейкая простая задача. A každý z těch skupin musí odejít pryč, získat nějakou informaci a zase se s tou informací vrátit, aby ta skupina mohla ten úkol splnit. І кожны з гэтай маленькай групы павінен дзесьці знайсці інфармацыю і пасля вярнуць гэту інфармацыю ў групу, каб разам з ёю працаваць. Jo, takže tadyhle to už třeba v té druhé, třetí třídě už jde dělat s dětma jako s textem.
Гэта, напрыклад, ужо атрымаецца зрабіць з вучнямі з 2 класу і з 3, і такім чынам можна працаваць і з тэкстам на такім узроўні. Jo, takže je tam zase důležitý stran té mediální výchovy, že oni pracují s tím médiem a že předávají tu informaci. A musí si naslouchat. Самае галоўнае, што яны працуюць з медыа, атрымліваюць гэту інфармацыю, перадаюць, і самае галоўнае, што яны могуць гэта слухаць. No, takže to je taky taková. Tak, pak dokončení textu, to asi taky znáte, že? Каб дзеці павінны закончыць тэкст, выдумаць нейкую канцоўку. Я думаю, што вы пра гэта таксама ведаеце. Jo, oni většinou, jako je přitom docela zábava, já když tadyhle tu aktivitu dělám, tak jim tam jako nedávám moc nějaký mantinely. Гэта так больш пра цікавасць, таму што калі я даю гэтую актыўнасць дзецям, у мяне няма ніякіх патрабаванняў, ніякіх такіх грубых. Jo, jediný co je, takže to musí logicky navazovat. Адзінае, яны павінны лагічна прыдумаць канцоўку, лагічна звязаць яе з тэкстам. Tak. Myslím, že ale pro tuto aktivitu je strašně důležitá pak jako zpětná vazba. Але самае галоўнае для такой актыўнасці гэта адваротная сувязь. Jo, spousta z těch aktivit jako sebere dost času, protože tadyhle opravdu to s těmi dětmi chce rozebrat, co tam bylo třeba špatně. І такія актыўнасці забіраюць вельмі шмат часу, таму што хочацца з дзецьмі разабраць, чаму яны так зрабілі і што канкрэтна яны зрабілі. Že prostě máme nějakou chronologii a mělo by to jít za sebou a mělo by to být logické. З тэкстам павінна быць нейкая храналогія, павінна часткі ісці адзін за адным лагічна. Třetí třída. Tak, první záležitost, to je docela taková věc, na kterou jsme na škole pyšní. Першы пункт – гэта такая рэч, якой мы вельмі ганарымся ў сваёй школе. Máme sem tam nějaký celoškolní projekt. Гэта такі агульнашкольны праект. Zrovna tenhle projekt byl o tom, že jsme promíchali děti ze všech tříd. Гэты праект быў зроблены такім чынам, што мы злучылі дзяцей з усіх класаў. A oni měli za úkol nějakým způsobem, asi o pejskové kočičce neznáte. Я то попишу. A ne, prostě je to jako dvě zvířátka bydlí spolu a jako chovají se. Ano. І задача у іх была, ёсць такая чэшская сказка пра пёсіка і кошачку. Гэта просто так, кошку. Гэта просто два звярка, якія жывуць разам. Jo, a oni mají spoustu příběhů spolu. І у іх шмат гісторый, якія яны робяць разам. A samozřejmě je to knížka, je to samozřejmě i film. My jsme pracovali tedy s tou knihou. І зразумела, што ёсць кніжка пра гэтую сказку і ёсць фільм таксама, але мы працавалі з кнігай. A právě tadyhle ty heterogenní skupiny měly pak přečíst vždycky jeden ten příběh a měli vytvořit z toho komiks. І групы павінны былі прачытаць нейкія асобныя гісторыі і зрабіць пасля з гэтага комікс. Jo. Vyšlo to docela hezky, vyprávěli to krásně, pak nám to chvíli leželo ve školní knihovně. Гэта атрымалася вельмі добра і выглядала вельмі цудоўна, і нейкі час гэта знаходзілася ў школьнай бібліятэцы. Jo. Druhá záležitost, to myslím, že taky asi jako znáte, že se dětem dá nějaký text přeházený. Ano. Другі пункт вы таксама, напэўна, ведаеце, калі вы дзецям даеце нейкі перамешаны тэкст. Já jsem zrovna jsem to řešil dělal jsem to nedávno, tadyhle ten projekt. Я гэты праект зрабіў недавно. A řešil jsem to právě těma domácíma a expertníma skupinama. І вырашыў гэта зрабіць з дапамогай домашніх і экспертных груп. Jo. Zajímavé to bylo, že oni museli jakoby něco přečíst, donést to zpátky do té skupiny a pak si to museli odvyprávět a podle toho vyprávění teprve sesazovali. Яны павінны былі як бы з групы, кожны павінен быў нешта прачытаць, а пасля вярнуць гэту інфармацыю ў групу, і яны ўжо ў групе працавалі з гэтым агулам інфармацыі. A docela se mi osvědčilo, nebo jako, viděl jsem tam propojení s tím, co jsem s těma dětma dělal dřív. І я бачу ў гэтым сувязь з тым, што я рабіў з дзецьмі раней. Jo, jak jsme hledali pandu. Калі мы шукалі панду на абраз, на малюнку. Protože samozřejmě ty děti to odvyprávěly. Таму што зразумела, што дзеці гэта звязалі таксама. Někteří poslouchali přitom. І некаторыя таксама і слухалі пры гэтым.
Ale jak už byli zvyklí pracovat s textem a všímat si detailů, tak vlastně dost často to měli sestavený ten text už předtím, než si to dovyprávěli. І яны ўжо настолькі навучыліся працаваць з такім тэкстам, што яны ўжо правільна яго састаўлялі яшчэ да таго, як мы яго расказывалі. Jo? Protože najednou si začali všímat, tady je velký písmeno, tady je tečka, tady je to kratší. Так, таму што яны заўважалі проста тут вялікая літара, тут тэчка, тут, прошу прабачэння, кропка, і таму гэта павінна ісці ў такім парадку. Takhle to je nesmysl, když napojíme tyhle dvě věty. A to, já vlastně už to ani jako nepotřebovali vlastně vědět celý ten text. І проста яны не патрабавалі ведаць цэлы тэкст, таму што яны лагічна ўжо маглі яго sastaviť па парадку. Jo, takže to byla docela zajímavá zkušenost, to se musí nechat. Ale i tak měli i tu trpělivost na to, aby si poslechli ty ostatní, kdo to odvyprávěli. Гэта быў вельмі цікавы вопыт, але мы павінны былі быць цярпялівымі, каб паслухаць яшчэ астатніх, у якім парадку яны гэта sastavili. Tak. Pak tu mám to psaní diktátu na těch iPadech. Далей мы маем напісанне дыктантаў на iPadах. Teď je to krásný, protože konečně už máme iPady, že se to dá rozdat do celé třídy. Нарэшце рэшт гэта выпадае ўжо цудоўна, таму што мы маем магчымасць раздаць iPady на ўвесь клас. A výhoda na tom je, že je to dost podobný technice, kterou některé ty děti už používají v té třetí třídě. І самае цудоўнае ў гэтым тое, што такія спосабы вельмі падобныя на тое, што дзеці ўжо робяць у 3 класе. Jo, ťukám do mobilu, spousta z nich ťuká do mobilu. Яны заўсёды сядзяць у мабільніках, таму так, заўсёды. Taky mám. Jo? У вас таксама гэта ёсць, так? Jo, takže prostě, ale jde o to, protože spousta těch dětí umí právě jenom to, že umí. Некаторыя з гэтых дзяцей умеюць толькі вось сядзець у мабільніку, вось і такія махінацыі з ім вырабляць. Tadyhle do toho samozřejmě taky nejde skočit rovnejma nohama, ale musí na to člověk trošku připravit, což jako zabere půl hodiny třeba. Але тэхнічна мы павінны да гэтага падрыхтавацца, таму прыкладна паўгадзінкі на гэта у нас сыдзе. Jo, jde tam o to, že člověk musí seznámit s nějakou tou predikací toho textu. Напрыклад, проста пазнаёміцца з тэкстам, з анатацыяй гэтага тэксту. No, takže tam se to trošku to a je to zase základ pro to, aby pak mohli jakoby tvořit vlastní nějaký dílo. Гэта такая аснова, каб дзеці пасля маглі стварыць нейкі свой твор уласны. Tak, pak tu mám olympiáda. А пасля у нас алімпіяда. To si víte, co je olympiáda. Ну, вы, напэўна, ведаеце, што такое алімпіяда. Jo. A já jsem to dělal jako projekt s tímhletím názvem, jsem dělal, když byla poslední zimní olympiáda. Такі праект я рабіў, калі была апошняя зімняя алімпіяда. A šlo o to, že každý dítě v té třídě si vylosovalo jeden stát a ten pak jakoby mediálně sledovalo. Задача была ў тым, што кожны вучань з класа сабе выцягваў, скажем так, назву краіны і пасля павінен быў за ёй сачыць у медыа. No, takže vlastně mi z toho vznikl takový opravdu mezipředmětový projekt. І з гэтага атрымаўся такі міжпрадметны праект. Protože ono je to fakt jako vtáhlo ty děti a teď jako oni sledovali, kolik má kdo těch medailí a každý ráno to hlásili. Takže... Так, дзецям было вельмі цікава назіраць, і яны уцягнуліся ў гэты працэс, і пасля кожную раніцу параўноўвалі, колькі медалей атрымала кожная краіна на Олімпіадзе. No, takže nakonec se prostě začali jako, ne jako nějak bezlým, ale předhánět, kdo bude lepší a tak. Jsem teda umyslně vybral nějaký ty státy, co měli potenciál, že budou dobré. І пасля яны нават пачалі спрачацца, у каго ёсць патэнцыял, у якой краіны, у якой няма, і мы вымушаны былі зрабіць такі спіс найбольш здольных так краін. Дзякую. Олімпіада. Да. Jo? Hlavně to měli třeba... Уже предметную олимпиаду принимаю сначала. Ко білоруське вчителі мислячи, то як олімпіада в школьних предметах. Ne, tohle zimní. Jako jo, sportovní, no? No, sportovní, no. Tak, sportovní olympiáda, tak. Tam hrajou hokej a tady ty věci. Tak. Jo, mělo to, já jsem to teda, oni to měli jako domácí úkol vlastně. A takže i doma jako pracovali s těma médiama, takže jednak to bylo o nějaké soustavnosti, systematičnosti a i s tím, že se jako potkávali s těmi médii. Гэта было проста як хатняе заданне, таму дзеці гэта рабілі дома і проста выбіралі самастойна ты медыа, дзе будуць шукаць канкрэтную інфармацыю. No, Пра медалі.
nakonec to teda bylo prostupný i k tomu, že pak nakonec dělali nějaký jako referát o tom státu, který měli jako pod patronátem. І на кінці проєкту вони робили некий таким чином реферат об той країні, за якою вони назирали. No, takže to taky vyšlo docela pěkně. Jo. Tak, v páté třídě je to ono, není? Не, to není. Jo, tady jsem, dobrý. Так, Ano, ještě jo. čtvrtá třída, jo? Ještě čtvrtá třída, Aha, jo. čtvrtý klas? Ve čtvrté třídě už to samozřejmě začíná být trošku náročnější. Takové ty standardní věci, jako že se vytvářejí prezentace na těch iPadech, jdou docela pěkně, vytvářejí ty nějaké filmové upoutávky, vytvářejí se referáty. Зрозумела, што ў чацвёртым класе ўжо можна зрабіць гэта складаней. Напрыклад, вучні ствараюць ужо прэзентацыі, ствараюць трэйлеры да фільмаў і таксама рефераты. Tak, určitě na tomhletom je důležité, aby si ty děti vyzkoušely co možná nejvíc těch způsobů, jak prezentovat, jaký média využít. Самае галоўнае, каб дзеці паспрабавалі як мага больш спосабаў, як прэзентаваць некую інфармацыю з дапамогай медый. Jo, jak prostě za pomoci těch médií komunikovat s těmi ostatními. Як з дапамогай медый камунікаваць, размаўляць з астатнімі. Jo. Zjistit vlastně, co které to médium umí a kde jsou jeho silné a slabé stránky. Якби зразумець, што канкрэтная форма медый умее, і зразумець, якая ў кожнай формы медый ёсць, якія слабыя і якія моцныя бакі ёсць у кожнай формы. To, co je, kdy jaký médium použít. Калі якую форму медыа выкарыстоўваць. Protože pak třeba v páté třídě já jsem ty děti trápil tím, že jsem po nich chtěl prezentace na zakázku. Я мучыў сваіх дзяцей у 5 класе, калі патрабаваў ад іх прэзентацыю як бы на замову, на канкрэтную тэму. Jo, a já jsem po nich třeba chtěl, aby prostě udělali prezentaci, která ty děti zaujme a která bude bavit, hodně bavit. Jo, že tam nemusí být tolik informací, ale prostě to musí bavit. Nesmí se mi u toho nudit, ty posluchači. Я патрабаваў у дзяцей, каб іх прэзентацыя ў першую чаргу была як бы цікавая, каб астатнія слухачы не сумавалі, калі адбываецца гэта праслухоўванне і прагляданне інфармацыі. No, třeba tadyhle. No to není moc vidět. Ну, напрыклад, там бачыце, як гэта адбываецца. A tady mládenec si připravil referát o NASA a přines si postavený raketoplán z Lega. Напрыклад, адзін вучань падрыхтаваў рэферат аб НАСА і прынёс такую зробленую ракету, каб астатнім прадэманстраваць. Ja? Да, можно уточнить. Yep. Мы, когда говорим про реферат, имеется в виду просто написанный текст, который ребенок рассказывает. Судя по тому, что на картинке, реферат тоже как-то по-другому трактуется. Это как проект. Реферат уржікати просто написаному тексту, або ніякий ще достатньо. Просто написаний текст, як і у нас так. Громаду інформації прочитати. Але рассказывает, ну вот здесь вот нас, он принес еще модель какую-то. Это просто рассказ или еще что-то? jako to je jenom napsaný text, jako jenom člověk povídá, nebo může přinést nějakou ještě věc. Většinou referát je čistě, že se sděluje ten text. Jo. Ага. Pak máme prezentaci, to je třeba tadyhle s obrázkama a tak, a pak jako nějaký jako презентація. Асноўная задача гэта прачытаць падрыхтаваны тэкст, але калі ласка можете прыносіць нейкія дадатковыя рэчы, каб сабе дапамагчыць, альбо прэзентацыю з малюнкамі таксама можете дадаць да рэферату. Jo, takže toto. Třeba právě pak i u té olympiády, tam jsem to s těma dětma zkoušel taky, tadyhle ty na zakázku, aby je to co nejvíc bavilo. Напрыклад, з той спартыўнай алімпіяды, про якую мы размаўлялі, таксама з дзецьмі можна паспрабаваць зрабіць гэта як бы на замову, каб яны сачылі за канкрэтнай краінай, як мы ўжо Oni si казалі. mohli vybrat, jak to budou prezentovat. Але яны могуць выбраць, як яны будуць гэта прадстаўляць, у якой форме. Měli si vybrat nějaký sport. A zase to mělo být, aby ty ostatní zaujali. Яны павінны выбраць нейкі асобны спорт і іх задачай, каб астатнія зацікавіліся таксама гэтай тэмай. A třeba ten jeden mládenec mi prezentoval biatlon. І адзін вучань мне прадстаўляў біатлон. A celý ten závod on mi odjel s panáčkama z lega. Měl postavenou tráť a prostě to celý jako odběhal z Lego panáčkama. Natočil to a komentoval to.
Ага. Ён зрабіў гэта такім чынам, што ў яго была такая зробленая траса, і ён як бы прабег цалкам такімі фігуркамі з лего. І ён гэта ўсё здымаў і пасля яшчэ і расказваў, каментаваў неяк. No, takže to těm dětem pustil, jako, to bylo prostě úplně úžasný to bylo. To было proste цудоўна. Так. Tak. Pak tu máme, jasně. Jo, porovnávání textu asi taky budete vědět, co a jak. Máme víceméně dva texty o jednom tématu. Параўнанне тэкстаў, напэўна, вы таксама ведаеце, што гэта такое, калі у нас два падобных тэкста. A děti mají najít nějaký rozdíl, nebo jakoby, co jinýho to říká, co stejného to říká. І дзеці павінны знайсці альбо нейкія адрозненні, альбо нейкія схожасці ў дзвюх тэкстах. Jo, já se třeba vrátím jako v 5. třídě červená karkuka, je sice trošku divný, ale taky se to dá. Я крыху вярнуся, у 5 класе чырвоная шапачка крыху ўжо дзіўна гучыць, але і яе таксама можна выкарыстоўваць. Protože třeba já jsem využíval texty, kdy jakoby ta červená karkuka byla vyprávěna z pohledu různých těch postav. Я, напрыклад, выкарыстоўваў тэксты там, дзе гэтая казка была як бы расказана з погляду розных герояў гэтай казкі. Jo. Takže jedno vyprávěla červená karkuka, druhý vlk a pak třeba myslivec. Напрыклад, одну казку як бы распавядала чырвоная шапачка, другі тэкст расказваў волк, напрыклад. No, takže bylo to o tom, že chudák vlk měl hlad a neměl co jiného jíst. Že? І той другі тэкст быў пра тое, што проста бедны воўк не меў чаго з'есці і быў вельмі галодны і так і бедны. No, a povídám to o různém náhledu vlastně na jednu problematiku. Jo? Так гэта дапамагае паглядзець з розных як бы пунктаў гледжання на одну Takže праблему. nám furt ukazuje, jak chudák ta holka, že jo, prostě ten vlk jí sežral, ale on měl hlad a nebylo mu dobře. Že? Так што ён як бы з'еў гэтую дзяўчыну толькі таму, што ён быў вельмі галодны. Tak. Takže to třeba taky funguje. Pak v 5. třídě máme jako samostatný předmět informatiku. А ў 5 класе у нас як самастойны асноўны прадмет ўжо з'яўляецца інфарматыка. Jo. Tu u nás samozřejmě učíme nějak na počítačích, snažíme se, aby ty děti i třeba pracovaly s textem, většinou ho nějak upravují, aby to nějak vypadalo. І мы пачынаем разам з дзецьмі працаваць на камп'ютары таксама і з тэкстамі, каб яны вучыліся яго неяк змяняць і карэктаваць. Momentálně teda stran té virové krize, tak máme i záležitost s tím, že děti už musí mít e-mail. І мы прыходзім да таго, што дзеці ў такім узросце ўжо павінны мець сваю электронную пошту. Jo, takže i s tím je učíme pracovat. І з гэтым таксама навучаем працаваць. A samozřejmě během té úpravy textu a s tím, co se jako na internetu dá najít, skopírovat a vytvořit nějaký ten referát, tak samozřejmě se bavíme třeba o plagiátorství a tyhle těch věcí. І зразумела, што мы размаўляем таксама і пра тую інфармацыю, якую яны могуць знайсці на інтэрнэце і выкарыстоўваць, напрыклад, у сваіх рэфератах. І зразумела, што тут мы пачынаем размаўляць пра плагіат таксама. Jo, bavíme se o věcech, jako třeba ty klamové zprávy na internetu, nějaký ty hoax a tadyhle. І таксама размаўляем пра тое, пра нейкія рэкламныя рэчы ў інтэрнэце. Jo. A jak jsem říkal, vstupují nám do té výuky i nějaké jako jiné organizace. Posledně jsme tam měli pána z jedné organizace a ten s ním hrál stran té bezpečnosti na internetu strašně hezkou hru. І мы дадаем у сваё навучанне іншых людзей таксама. Напрыклад, апошні раз у нас быў мужчына, які зрабіў з дзецьмі вельмі цікавую гульню пра бяспеку ў інтэрнэце. Jo. Celý to vlastně bylo o tom, že on tam jako přišel a těm dětem na začátku rozdal žlutý a modrý papír. Ён прыйшоў і на пачатку раздаў дзецям жоўты, а які яшчэ? Modrý. Сінюю паперкі. A na jeden ten papírek ty děti měly napsat, co dělají o víkendu. І на одну такую паперку дзеці павінны былі напісаць, што яны робяць на выходных. A na druhý jako, co by si přáli. А на другую паперку яны павінны напісаць, што бы яны хацелі рабіць. On si vybral modrý papír do jedné krabice a žlutý do druhé. І гэты мужчына як бы сабраў гэтыя паперкі жоўтыя ў одну коробочку, а сінія ў другую. No a pak ty krabice někam odložil a povídali si o tom, jak to jako na tom internetu je a když tam, aby tam nedávali nějaké ty informace, které jako prostě nechtějí, protože se to tam jako nestratí. А пасля ён гэтай коробачкі проста адсунуў, і яны з дзецьмі размаўлялі пра тое, якую інфармацыю дадаваць на інтэрнэт, а якую не трэба. Že by si ty svoje informace osobní měli chránit a prostě, že by jako měli být opatrný a tak.
І каб яны сваю асабістую інфармацію не давалі на інтэрнэт, не выкладывалі, тому що яны павінны яе бараніць. Tak. A takhle si jako povídali docela dost dlouhou část té hodiny. On si pak vzal tu krabici. Яны вельмі доўга размаўлялі, а пасля ён узяў гэтыя каробачкі з картачкамі. A v návaznosti na to všechno, co si povídali, tak se zeptal, jestli to může přečíst. І пасля спытаўся, ці магу я гэта прачытаць. Ne, počkat, jako to je naše, to je naše. Ага, а вучні сказалі, не, гэта наша, не чытайце гэта. On říká, když jste mi to dali. А што ну? On říká, když jste mi to dali. А ён у іх пытаецца, навошта вы мне гэта аддалі? A on říká, ne, to nemůžete, tohleto, jako, že jo, to jsou naše osobní věci, jo. Ale když jste mi to dali. А вучні вы пыталіся, але чаму вы у нас патрабавалі гэта забраць? Але гэты мужчына спытаўся, так навошта вы мне аддалі сваю асабістую інфармацыю? Jste mi vlastně dali svolení k tomu, abych já to prezentoval. Вы, напэўна, мне аддалі для таго, каб я гэта прадставіў астатнім. Jo? A vlastně se pak dostali celý jako k takové debatě o tom, že dneska už na tom internetu to funguje tak, že oni vás tou informací propojí. І пасля пачалася такая дыскусія маленькая, што яны дадаюць усё на інтэрнэт. Так? Jsou programy, které prostě vás vyhodnotí a vysledují. Што з'яўляюцца такія праграмы, якія проста за вами сочаць. A bavili se o tom, že prostě jednoduše dneska, když přijdete do obchodního centra, připojíte se tam na Wi-Fi, tak oni zjistí, do kterých krámů chodíte a co hledáte na internetu. Напрыклад, калі вы прыйдзе ў якую-небудзь краму і там падлучыцеся да Wi-Fi, то як бы гэтыя праграмы будуць ведаць, што вы там былі. A prostě, že to, co někde poskytnete, tak je z toho jako vysvětlený vůbec. І калі вы там адзін раз нешта будзеце шукаць у інтэрнэце, то пасля вас рэклама будзе як бы праследаваць. Так. No. Takže třeba i tohle je důležité ohledně těch médií těm dětem ukázat. І гэта вельмі важна, гэтую рэч прадэманстраваць вучням. Tak, jdem na to. U nás na 2. stupni. Другі ўзровень пачатковай школы ў Чэхіі. Už je ta 6. až 9. třída. З 6 по 9 клас. Máme samozřejmě nějaké dvě možnosti. Já potom budu mluvit o tom, jak je to, když je to ten samostatný předmět. У нас ёсць две магчымасці. Я пасля буду расказваць пра тое, як медыаадукацыю прадставіць як асобны прадмет. Každopádně, ale v okamžiku, kdy je to jako průřezové téma. Але можна выкарыстоўваць гэта як і скразную таксама тэму. Tak je to na tom 2. stupni o něco těžší, protože těch učitelů je víc a třeba aby to prostupovalo ty předměty, tak se musí domluvit, což občas taky nefunguje. Але праблема ў тым, што настаўнікаў становіцца больш на кожны прадмет, і яны павінны паміж сабой дагаварыцца, як яны будуць выкарыстоўваць медыаадукацыю, як яны будуць дадаваць у свой прадмет. Takže dost často se to realizuje jakoby v jednotlivých předmětech učitele. І даволі часта гэта рэалізоўваецца ў асобных прадметах канкрэтнага настаўніка. Tak, příklad do dějepisu neolit. Прыклад з гісторыі неаліту. Jo, povídáme si o lovcích a sběračích a tady o tom, jak lidi začali hospodařit. Jo? Srovnávají obrázky, stejně jako někde na začátku v té první třídě, ale už z toho vyvozují nějaký závěry. Дзеці параўноўваюць, мы распавядаем ім пра паляўнічых і збіральнікаў, а пасля яны параўноўваюць малюнкі, калі людзі ўжо прыйшлі да сваёй гаспадаркі. Je to takový dobrý úvod, teda začátek na úvod hodiny. Гэта такое цудоўны пачатак урока, можа быць, Jo, в такой форме. prostě do duše, co vidíte na obrázku, dost se těch dětí ptát na to. Самае простае, што вы бачыце на гэтым абразку, можна спытаць у ўсіх дзяцей. Jo, popište, co vidíte, jak ty lidi asi žili. Апішыце, што вы бачыце, як, напрыклад, як магчыма, гэтыя людзі жылі раней. Výhody a nevýhody, že jo, jednotlivých životů. Плюсы і нейкія мінусы такога жыцця. Tak. Kolega právě říkal, že teďko to zkoušel ještě jako o krok dál a k tomu neolitu už dával přímo texty. Настаўнік гісторыі пайшоў крыху далей і да гэтай тэмы даваў яшчэ і тэксты. Jo, dal jeden text o aborigincích. Ён, напрыклад, прадставіў адзін тэкст аб абаригенах. A druhý text druhé skupině dal o skupině Sanů, čili křováků.
А другі тэкст він прадставіў аб такіх же абаригенах, але ўжо ў Афрыцы. Мы зараз параўноўваем Аўстралію і Африку. A jako ty děti to měly přečíst a měly nějakou reflexi na to, mít první, že samozřejmě bylo, no tak ty jsou divný, že? Дзеці павінны былі гэта прачытаць, прааналізаваць і параўнаць, і першая рэакцыя была гэта дзіўна. Jo? A teďko, zkuste to říct jako, je to pravda, nebo to není pravda, nebo jo? І ад вучняў патрабавалася сказаць, гэта праўда альбо не, тое, што напісана ў тэксце. Jo? Texty potom ty děti porovnávaly. І тэксты пасля дзеці параўноўвалі паміж сабой. Jo? Vlastně se domluvili na tom, že jako jsou vlastně dost podobný ty společnosti. І яны прыйшлі да выніку, што гэтыя дзве групы людзей, яны падобныя паміж сабой, абаригены двух груп. Ale přišel tam jeden zásadní rozdíl. Ten text o těch australských domorodcích byl psaný v minulém čase. Але яны заўважылі адну такую розніцу. Тэкст пра аўстралійскіх абаригенаў быў напісаны ў мінулым часе. Čeho si taky všiml? Што яны таксама заўважылі. A proč to bylo psané v minulém čase? Як вы думаеце, чаму гэта было напісана ў минулым часе? Такі тэкст. To je otázka pro ty děti. Proč je to psané v minulém čase? І мы пыталіся такое ж у вучняў. Protože oni už tak nežili. Ну, уже ж Прошло прошло давно. Protože to už bylo, ano. No ale oni jsou pořád, že jo, ty aboriginci v té Austrálii. Ale prostě už tak nežijou. Гэтыя абаригены засталіся ў Аўстраліі, гэтая група існуе, але яны проста такім спосабам уже не жывуць. Když to ty křováci tak pořád žijou. Але тыя племёны ў Афрыцы, яны яшчэ працягваюць такім спосабам жыць. А, так когда тексты были написаны, один в настоящем времени, другой в Да. Jo. Pak samozřejmě se to dá využít na tu mediální výchovu v tom, že oni hledají někde na internetu informace o tom, jestli jsou ještě nějaký takový lidi, kteří takhle žijou. А гэта можна выкарыстаць для таго, каб дзеці пасля шукалі інфармацыю на інтэрнэце, ці жывуць так іншыя племёны, ці ўжо не жывуць. Tak. Tohle je ta aktivita, co jsem dělal já. Гэта такая актыўнасць, якую рабіў сам я. Máte tam nějaké spojení v těch věcech? У вас ёсць нейкія сувязі паміж гэтымі прадметамі? Агульныя тэмы. Literatura, dobře. Dziejopis? Historie. Jo. Je taky. Všechno je mimo, ne? Nevíte. Je to celkem jednoduchý. Ve všem tomhletom se vyskytují nějaký mýty o vzniku světa. Ва ўсім гэтым узнікаюць нейкія міфы пра ўзнікненне свету. Jo? Tady. Ze Skandinávie tady. Jo? Так, паўсюль будзе пра Já ўзнікненне. jsem těm dětem dal tadyhle ty texty. Я дзецям прадставіў гэтыя тэксты. Četli jsme si to, povídali jsme si o tom, jak to ty lidi asi viděli. Мы гэта прачыталі, мы размаўлялі аб тым, як людзі бачылі стварэнне свету, розныя погляды. A pak najednou přišla informace, že jeden z nich není jakoby autentický. А пасля з'явілася інфармацыя, што адзін з іх як бы не аўтэнтычны, так? A jak to poznat? Як гэта зразумець? Někteří jako samozřejmě znali, jo? Jiní zase ne. Jo. Як гэта зразумець? Да. Яку máme autora, конкретнього. Jasně. Jo, ale jako já jsem jim to nedal s tím autorem, že jo, samozřejmě. Ага, але я не прадстаўляў ім. Je prostě jenom ten úryvek. Я ім прадставіў толькі тот урывак тэксту, так. No, nějakým způsobem jsme na to nakonec přišli. І nejakým činám my прыйшлі да рашэння. Jo, a pak jsme se bavili o tom třeba, proč to někdo napíše teďko, jaký za to má, jaké je za tím sdělením jako úmysl. Ага, ještě jednu prosím koncovku. A proč jako někdo napíše teďko v naší současné době mýtus o vzniku světa? Ага. Мы прыйшлі да таго рашэння, што кожны з нас можа зараз напісаць нешта пра ўзнікненне свету, свой nejaký варыянт. Je to zase nějaké jako sdělení mediální, já jsem do toho teda zapojil ještě finský mýty. І я да гэтага далучу яшчэ фінскія міфы. A protože tam to zase byla záležitost, že se tím snažili podpořit jakoby národní sebevědomí. І галоўнай задачай гэтага практыкавання было тое, каб як бы пацвердзіць нацыянальную свядомасць чэшскіх вучняў. No to bylo taky to. Tento psal, protože to byla zábavná literatura.
А гэта я дадаў таму, што гэта цікавая літаратура. Tadyhle to už je jako nějaký autentický, co jsou ty mýty těch národů. А астатняе гэта ўжо нешта аўтэнтычнае, тое, што стварыў кожны з народаў. Jo, a vlastně jsme se o tom povídali a jakoby porovnávali jsme ty média. Калі гэта літаратурная, то ты зразумела, але калі ідэя пра ўзнікненне свету, то можна было б сюды дадаць тэорыю вялікага выбуху, тому што яна таксама толькі тэорыя. Фух. Можно было не только литературу затронуть, но и другие предметы. Якое Ні, менавіта тэорыя вялікага вибуху абсолютно не суперечить Біблії, її можна було сюди додати. Яку можемо додавати і останні які предмети. Наприклад, фізику, protože to stvoření vesmíru, taky můžeme dodat, jo? Určitě by to tam šlo. My jsme teda tadyhle tu aktivitu jsem dělal vize v okamžiku, když se brali první civilizace. Jo, v dějepise. Ми таку активність робили, коли були перші цивілізації у історії. Ми туди долучали, ось, наприклад, вибух. Так. Já zase na ty matematiku a fyziku zase tak nejsem. Я особливо не докарнаю сюди фізики і математики. Tak tadyhle to taky, to jsem dělal nedávno s dětmi, tuhle aktivitu. První instrukce byla nakreslet mi vikinga. Гэту актыўнасць я таксама недавно рабіў са сваімі дзецьмі. Практыкаванне было ў тым, каб намаляваць вікінга. Tak. Jo, a jeden příklad, že jo, má ty rohy. І бачыце адзін прыклад? Jo, a ty rohy jsou tam důležitý, jo, že má tadyhle na ty... Так, гэта вельмі важна, што ў яго ёсць гэтыя рогі. Так. Protože to je jako... K tomu se pak člověk dostane, že jo, když si s těma dětma povídá, že vlastně jako... Já bych s tím někam s tou sekerou běžet nechtěl, že? Protože je to jako blbý. І пасля мы прыйшлі з дзецьмі да таго выніку, што я б з такім чалавекам жыць не хацеў, таму што яго ёсць рогі. Oni na to přijdou, že jo. Pak jsme to porovnávali tady s nějakým obrázkem toho, jak si to jako představují historiku. І пасля мы параўналі гэта з нейкім малюнкам, як гэта прадстаўляюць гісторыкі. A tadyhle to. І з такім образком таксама. A to je představa toho, jak nám to dávají takový ty populární média. А гэта выява, як нам прадстаўляюць нейкія папулярныя медыа вобраз вікінга. A proč jsme odsaď tady, že jo? A co to má jako říkat? Co má říkat tohleto? Co má říkat tohleto? Які пасыл у гэтых малюнках? У кожным з іх. A prostě si člověk s těma dětma o tom povídá, no nakonec přijdou na to, že tohleto prostě má ty lidi přitáhnout, že jo, prostě je to něco. І пасля мы здесь мы прыйшлі да выніку, што вось гэты малюнак, які даправа, што ён павінен прыцягнуць да сябе ўвагу, што ён такі папулярны вельмі. A položit si otázku, jaký je zatím to mediální sdělení. І пасля пытання ў тым, у чым жа тут медыаадукацыя? Так? Tadyhle je strašně dlouhý odkaz, no, ale já vám popíšu tu aktivitu. Я вам опишу гэту актыўнасць. Tak, to právě dělal kolega a přišel za dětma s tím, že by chtěl jít na dovolenou do Sudánu. Гэта рабіў калега, і ён прыйшоў да вучняў з прапановай, каб яны паехалі проста на выходныя ў Судан. Jo, říkal, že by chtěl prostě jednoduše vidět nějaký památky, chtěl by si to tam užít, chvíli se zrelaxovat. Так, таму што dvěma skupinám dal dva různý texty. Таму што ён проста хоча там адпачнуць, паглядзець на нейкія там будынкі, і ён прапанаваў вучням два розныя тэксты. Když to děti dočetli, jako zhodnotili to, Калі гэтыя вучні дачыталі, як бы ацанілі гэты тэкст, tak jedna skupina super, pane učitele, já bych rozhodně, ale to bezvadný. і адна група сказала, канешне, настаўнік, мы з вами поедем. Jo, protože tam prostě v tom textu bylo, mají tam památky historický, že jo, je to tam hezký, je tam teplo, že pohodička. Так, таму што ў тэксце было пра тое, што ў іх там шмат вельмі помнікаў архітэктуры, што там цёпла і цудоўна ўвогуле атмасфера. A druhý text povídal o tom, že tam mají občanskou válku a že tam mají hladomor. А другі тэкст быў пра тое, што ў іх там зараз грамадзянская вайна і тое, што ў іх там галадамор. Takže to bylo, pane učitele, vy jste se zbláznil. Таму тыя вучні казалі, ну, настаўнік, вы з'ехалі з глузду, што вы нам прапаноўваеце? Celkem zajímavý to bylo, když se to pak dalo, jak už máme málo času, já mám pak třeba tadyhle ten odkaz, je docela hezký. Je to na aplikaci na internetu, kde se dají porovnávat velikosti státu. Это такое приложение на интернету, там, где можем поравнать масштабы краин, территорий. A funguje to tak, že vy si ten obraz z toho státu vezmete a kamkoliv ho na té mapě přetáhnete a můžete si to dát do toho jiného státu. І гэта працуе так, што вы можете любую краіну ўзяць і перацягнуць і паглядзець, якую частку ад другой краіны яна займае. A my teď najednou
ty děti najednou zjistily, že to, co popisují v tom jednom článku, že to je docela daleko od toho, co se popisuje v tom druhém článku. І пасля дзеці зразумелі вось гэтыя два тэксты пра Судан, і яны зразумелі, што гэта вельмі далёка ад праўды. Protože ten Sudán je fakt veliký. Таму што гэты Судан вельмі вялікі. Česká republika by se do toho vešla, nevím, 10krát. Гэта як 10 разоў вмесціць туды Чэшскую рэспубліку можна. Najednou prostě jako oni zjišťovali, že ta válka od toho, jako, od toho území, kde by jako měli nějaký ty vykopávky, tak to bylo třeba jako přes půlku Evropy. No to asi ne, ale jako prostě hodně trošku. Яны зразумелі, што гэтыя два тэксты апісваюць проста два розных месца, якія даволі далёка адзін ад аднаго. Takže ten náhled je zase ještě jiný a pak ty rozměry vlastně. І галоўнае адчуваць гэтыя памеры краіны, каб вучні маглі зразумець, што не ўсю інфармацыю можна як бы ацэньваць праўдзівай. Tak. Další to do rychlosti, tadyhle to zase kartičky. Картачкі. Jsou to kartičky, které se dají vytisknout. Myslím, že byste si je zvládli vytvořit i vy. Гэтыя картачкі можна проста надрукаваць на прынтары, гэта можа зрабіць кожны з вас. Je to na opakování učiva. Гэта для паўтарэння матэрыялу пройдзенага. Je to jednoduchý, děti dostanou, nebo si vylosují jednu z kartiček a oni tam mají povolání na ní napsané. Дзеці выбіраюць сабе адну з картачак, на якой напісана прафесія. Jo. Takže když dá se to použít na jaké Ale вибачається, що треба Jo, зміна. jo, končím. Ještě. Konec filmu. Ano. Tak jenom tadyhle to teda dokončím. Oni dostanou nějaké povolání a to učivo, který probírali, tak mají zpracovat v duchu toho povolání. Jo? Takže jako skladatel, nebo jako youtuber, nebo prostě nějaký povolání. Яны выцягваюць картачку з прафесіі, павінны той матэрыял, які яны прайшлі, падаць у форме той прафесіі, якую яны выцягнулі. Падаць у розных формах. Так? Asi konec, že jo? Напэўна, канец. Дякую.